shaka Yesu uzobona Yesu. Shaka Yesu. Haleluya. Haleluya. Shaka Yesu uzabona Yesu. Ukimupata yeye umefanya nini? Haleluya. Amen. Ukimupata yeye umefanya nini? Umepata vyote. Niwe bwenge bwavuye ku Mana. Iyo udafite Yesu basi sinzi ibintu bazabakora. Ya. Ngo bagitangira gusenga ngo udutose turabatwara. Mwumve namwe uko byabaye. Reka mbabwire bavandi, uri mu gutekereza udutose tugutwaye muri iki gihe ari amahoro. Reka mbabwire iri jambo bavandi, niba mutazi gufunga defense yo kudaseba nukwirinda ibyo bitotsi, kuko muri ibyo bitotsi ni abantu baza basebera. Wirira Yohana wirira dore umuryango wa Yuda. Muzi gituma aba bahungu baza bakata utwo twavuze nuko atari ibya Yesu tuba twavuze. Turyo baza bakata nuko atari ibya Yesu. Nta cya Yesu bokata, nta cya Yesu bobona aho bahera. Birya cyo tuvuga ni ibyacu by'ibinyabanga, ni ibyambaye ubusabi. Haleluya. Amen. Bwana Biblia ivuga Bwana Mbwishwe livugira kuriya marayika waravuga ngo wirira Yohana we. Wirira. Dushimye Imana kubana namwe abangana gutya kandi duhuriye mu mwami kuko Imana yabishatse. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Umuntu wese muri mwe turamuha agaciro kamukwiriye kandi ni mwiza mu maso yacu no mu mutima. Ubwoko bw'Imana mugubwe neza, amahoro y'Imana abe mu mitima yanyu. Kare nicaye ahantu nyuma kwiyumvira tekereza ikintu. Nagitekereje mbikuye ku ntambara maze iminsi mbona kuri telefone z'abantu, mwapinguyu ndapinguyu bakuraho agace navuze bagashira hariya, bagakura kandi navuze n'utwo abandi bavuze. Bakristo, umuntu wenda wabonye utwo tuntu n'inyifato zitandukanye, kumva twaradekonye abapasitori, muje mutubabarira. Ntabwo turi Imana yavuye mu ijuru, turi abantu barobanuriwe kuba pastori tuvuye mu bandi. Muje mutubabarira, niko bimeze. Hano hanze natekereje ikindi ku mbuto twera turi abavugabutumwa zidindiza abantu zitandukanye. Nabwo numva nko kwihangana tukabana amahoro, twabategereje ko Yesu azagaruka, dusengerana, tubabarirana, twihanganirana muri byose, tudasebanya. Kuko nsebeje tubusebeje nkanje ubusebeje ubutumwa bwiza. Rero mbabwire tutazosangwa Satani yaratwitije uturwanya ubutumwa bwiza bw'Imana. Nanone muje mutubabarira.
birumvikanye. Imana ibahezagire cyane, Imana itugirire neza. Twishimiye ubutumire Bishop yaratubwiye, turamwubaha, niko umutima hameze, kandi tukamugira neza muri twebwe. Yatubwiye tuzadusa naho twari tururiho tugahita tuza. Abazomubona bazomubwire ko tumushimiye cyane, kandi ko ibyo akora tubiha agaciro. Imana ibahezagire cyane. Abandi bose muri rusange mugubwe neza mu mwami, maze tuganire ijambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Luka, igice ni icya 9:23. Ubutumwa bwiza bwa Luka 9:23 cyangwa 23, kuko abantu bamwe bakunze kubivuga. Tubivugiye gutyo kugira ngo nabo batazimira, ahubwo bumva uko bashaka. 9:23 ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Abwira bose ati, umuntu nashaka kunkurikira niyiyange, yikorere umusaraba we iminsi yose ankurikire. Dusimbe dusome 28 muri icyo gice. Hanyuma y'ibyo hashize iminsi 8, ajana Petero na Yohana na Yakobo azamuka umusozi aja gusenga. Agisenga, ishusho yo mu maso he ihinduka ukundi, n'imyenda ye iba imyeru irarabagirana. Abantu babiri bavugana nawe, aribo Mose na Eliya, baboneka bafite ubwiza, bavuga iby'urupfu rwe urwo agiye kuzapfira i Yerusalemu. Petero nabo bari kumwe barahunikiraga, bakangutse rwose, babona ubwiza bwe burabagirana, n'abo bantu babiri bahagararanye nawe. Yesu nuko bagiye gutandukana nawe, Petero abwira Yesu ati, databuja ni byiza ubwo turi hano, reka duce ingando 3, imwe yawe, indi ya Mose, n'indi ya Eliya. Yabivugiye atyo kuko atarazi icyo avuga. Akivuga ibyo, igicu kiraza kirabakingiriza, bakinjiramo, baratinya. Ijwi rivugira muri ico gicu riti, nguyu mwana wanje natoranije, mumwumvire. Amena. Mwami Imana, udushoboze kuvuga ijambo ryawe kuko riri. Turinde impamvu yose yotuma ijambo ritabi ryawe. Ugaragare, abantu bose bakugabane, uboneke bakubone, uhagere buri wese akwikorereho, utwuzuza umwuka wera, uduhere umunezero, ubuntu n'ibyishimo, uhindura ubusa imigambi ya Satani. Mu izina rya Yesu, amena. Yesu yabayeho kera cyane, kera rwose hatazwi. Ni ikintu cy'igisigabwenge, ni ikintu kidatahurika, ni ikintu ubwenge bwa muntu bwajyamo bugaheka. Yesu
yabayeho kera cyane, mwumve ngo yabayeho kera cyane. Isi iyi mubona iremwa niwe wayiremye. Bibiliya iravuga ngo ibintu byose ngo byaremwe nawe. Imisozi itarabumbwa, isi itarabaho, yarariho kera 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 kera. Bamwe ngo bamubonaga umusatsi we ngo ari urwererane, bivuga ngo nuwa kera. Bibiliya iravuga ngo ntagira itangira ryo kubaho, ntanagira n'iherezo ryo kubaho. Ni ukuvuga ngo arazinze gutya. Ndagira ngo mubyumve, Imana ibafashe mwumve, ntagira itangira ryo kubaho, ntanagira n'iherezo ryo kubaho. Mu byaremwe byose nta kitararemwe na Yesu. Ibyaremwe byose nta kitararemwe na Yesu. Ndashimira Imana data wa twese, Bwana asifiwe, yansogongeje kuri Yesu, ndakira ubugingo buranyurwa, mpageze ndahambura ibirago, ndarambya, ndatura, ndashika, ndicara, ndanyurwa, nta n'ahandi ntegereje. Ndashimira Imana data wa twese. Bwana asifiwe. Yesu yabayeho kera 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 kera, naho Imana ifashe muhumve cyane, yabayeho byose bitarabaho, ibizwi n'ibitazwi, ibigaragara n'ubusa. Yesu yabayeho byose bitarabaho. Isi itarabaho, iyi isanzure ritarabaho, Yesu Kristo yahozeho kera. Abakorari bajye baririmba ngo yahozeho, ni uriho kandi ni ugira gute. Yesu Kristo niwe byose bavandi. Yesu Kristo yabayeho kera cyane. Bibiliya iravuga, Bwana asifiwe, ngo kandi icyo gihe ngo yari umunezero w'Imana, ngo yari n'ibyishimo byayo. Mwitangira mwikubitiro ry'imirimo y'Imana, ngo yayisigabira Yesu umwana wayo. Imana ngo iraterura igabira Yesu. Amena. Bwana asifiwe. Mwitangira iyi mikrofone sinzi naje niyo ngiyumva. Mwitangira ry'ibintu, Imana ngo yagabiye Yesu. Cyo gihe ni gihiki, ntabwo ari muri 19, ntabwo ari muri lede, ntabwo ari tibibaho. Ni ibintu ubwenge butokumva. N'icyo gihe yari abana na se. Bibiliya iravuga ngo kandi icyo gihe Yesu ngo yari umukozi w'umuhanga, yari fundi stati, yari umwika. Aba baganga muzamubona bize primaire biga secondaire, Yesu ntiyize we, shahada zakalizaliwa nazo, shahada ubuhanga n'ubwenge bwe Yesu tiyabigize. Ni ukuvuga ngo iwe n'ubwenge, iwe n'imbaraga, iwe n'intsinzi. Duheze si cyubahiro ba Yesu.
niwe waremye umuntu mu buhanga n'ubwenge bwe. Umuntu ni igice, umuntu ni igice. Ntaza yuma, ntaza honga, ntakeneye imvura, nta mizi. Niwe wavuze ngo nabeho abaho. Uwo ni Yesu umwana w'Imana. Haleluya! Niwe wagiye mu mizi y'imisozi ngo ategeka ko amazi azahora apfupfumuka avuyeyo. Nta cyuma yashizeyo, nta moteri, nta barinzi babayo. Isi zibiranduka, imisozi izorinda ishira, impande izovuga, inzuzi zigitemba. Niwe wazibwiye ngo wanzuzi we uzozuga umutembe. Icyo gihe yari ahari, yari umukozi w'umuhanga kandi yari umunezero w'Imana. Haleluya! Niwe Bwana asifiwe. Waciriye uyu muyaga muzamubona inzira. Niwe ni Yesu umwana w'Imana. Niwe woha inzira. Niwe sinzi mwirema yaratwihereranye atugira ukundi adutandukanya n'imbogo n'intare. Nuko atugira nkuku tubaye ibyaremwe bishya. Kandi ibyo byaremwe byaremewe imirimo myiza muri we waza utugira uko. Muri Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Warangize Yesu. Amaze gukora byose ngo abona ko ari byiza. Satani iraza itera Adamu na Eva, irabatsinda. Imaze kubatsinda, imaze kubanesha, imaze kuzana ibi byago muzamubona, imaze kuzana ibi byose mubona bituremerereye. Ngo Imana igambirira kwigarurira umuntu. Imana igambirira kuzimurura ikiremwa muntu cyazimiye. Imana igambirira kongera kwiyunga n'umwana w'umuntu. Bibiliya iravuga ngo niwe muhuza w'Imana n'abantu. Niwe muhuza n'ubuhanga bwe. Niwe wenyine. Inka zirimo, amafizi n'intama birimo. Niwe wenyine muhuza w'Imana n'abantu. Ni nawe nzira iva mu isi igana ku Mana. Niwe kiraro, niwe rembo, niwe nzira, niwe kuri. Nta ujya kwa se atanyuze muri uwo Yesu umwana w'Imana. Nta yindi nzira ibaho, nta yindi nzira ibaho. Haleluya! Imana yari hariye umuntu ara hano hari umworera w'ibirometero n'ibirometero. Iwabo w'inyamaswa zihuma, igihugu cy'icuna gicuza umwijima, amababa y'urufera agitwikiriye. Yesu araza ahagararamo hagati. Bwana asifiwe. Atega amaboko gutya umwana w'Imana, aravuga ngo mwese abarushe n'abaremere, nije nzira n'ukuri, nta ujya kwa data. Haleluya! Nta ujya kwa data, nta mujyanye we, ni muri Yesu. Ni muri Yesu Kristo. Niwe, ni muri we. Bavandi, ni mwumve muri uwo. Niwe shusho y'Imana itaboneka. Niwe shusho y'ubwiza bwayo. Bibiliya iravuga ngo nta muntu wigeze kumenya Imana ntawubaho, nta n'uwayibonye. Ngo keretse umwana w'ikinege uri mu gituza cyase, niwe wamenyekanishije Imana. Ngo jambo yabaye umuntu. Haleluya! Ngo abana natwe tubona ubwiza bwe. Ngo yakuri imbere ya senkikigeji. Ngo abandi bose bamwimaga amaso. Ngo bagatekereza ko yakubiswe n'Imana. Ngo agacumitwa nayo. Nyamara ngo ibicumuro byacu nibyo yashenjaguye. Haleluya! Niwe! Twagize akaga muri iyi myaka, ubutumwa bwiza bakuramo Yesu, hasigara ibindi bitakiri ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza amakuru yanjye sa y'abantu.
ubutumwa bwiza ni amakuru ya Yesu. Bibiliya nta kindi kirimo. Haleluya! Bibiliya ivuga amagambo abiri. Bibiliya uhereye mu itangiriro kugeza mu byashuwe kavu, nta yandi makuru abamo. Ntiyarimo amakuru y'amazu, nta makuru y'amafiansa yarimo, nta makuru y'inarimo. Harimo amakuru ya Yesu gusa. Harimo amakuru ya Yesu gusa, umwana w'Imana. Harimo amakuru ya Yesu, umwana w'Imana. Nicho gituma bivuga ngo habari njema inatembea ulimwengu. Habari njema. Haleluya! Amakuru ya Yesu, umwana w'Imana. Na amakuru yonyine gusa ya Yesu harimo. Niwe munezero wacu. Niwe ngo waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa. Yesu yabiduhereye ubuntu nta kiguzi dutanze, amaze kutubabarizwa yamiwe baritangaje. Bibiliya iravuga haleluya ngo nuko tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Turaganira inama zibiri nitumara dutange amena dusenge. Bwana sibi. Nama ya mbere yabereye mu ijuru. Mani hamagaza abantu, rero hamagaza abamarayika, hamagaza Yesu, hamagaza umwuka we, ngo yicara kuri ya ntebe yayisumba izindi zose. Ngo iravuga ngo ese ninde wocungura umuntu. Bibiliya ivuga ngo mu ijuru ngo habura bakora kuri Gaburiyeli ati abakerubi ngo marayika arangurura mu isi, ijwi ryumvikana iburasirazuba riromonga n'inyonga n'amataba, ngo rirahetura rikubita iburengerazuba, ibyaremwe n'abaremwe ngo byose bizunguza umutwe. Biravuga ngo tutwo bishobora. Haleluya! Ngo yongera guhamagara ngo ikuzimu haritaba hari Kristo, imuhengeri iriya pfo kuri Maguma, iriya pfo kuri Sharpo, iriya pfo kuri Voruka, ngo haravuga ngo ntacyo twoshobora. Bibiliya iravuga ngo bituma Yohana agira gute? Ngo ararira. Wirira Yohana wirira, dore umuryango wa Yudaya. Muzi bituma aba bahungu baza bakatu two twavuze nuko atari ibya Yesu tuba twavuze. Turyo baza bakata nuko atari ibya Yesu. Nta cya Yesu bokata, nta cya Yesu bobona aho bahera. Birya tuvuga n'ibyacu by'ibinyabanga, n'ibyambaye ubusabizi. Haleluya! Amen. Bwana Bibiliya ivuga Bwana ngo ijwi rivugira kuriya marayika ngo aravuga ngo wirira Yohana we, wirira Yohana we, igishitsi cya Dawidi, intare y'umuryango wayo, ngo aranesheje. Haleluya! Ngo abone yicaye kuri ya ntebe, ngo igitabo cyari mu kuboko kwa, ngo abone umwana w'intama w'Imana, ngo usa n'uwatambwe kera. Bwana sifiwe. Haleluya! Ngo abone umwana w'intama w'Imana, ngo usa n'uwatambwe giheke mu kwa kane se, mu kwa gatatu kera ryari, ngo usa n'uwatambwe. Haleluya! Ngo araza ngo afata cya gitabo, ngo amene ibimenyetso, ngo mu ijuru nakarikire hariya ubwenge burashira. Bibiliya yavuze ngo abamarayika ngo izovu, ngo gukuba izindi zovu, ngo nuduhumbagiza, ngo nudufumbi, ngo barahaguruka, nukuvuga ngo ijuru ryose uko ryakabaye. Ya duweze sicyubahiro. Ariko Yesu ni munini ba. Ariko Yesu uri gitangaza Yesu we. Uri gitangaza Yesu we. Yesaya yaravuze ngo uwo mwana ngo azitwa ngo igitangaza. Dore ibintu yakuranye ngo byatumye yuzuza bigitangaza. Ngo aravuka ngo agira ubwenge n'imbaraga, ngo ashimwa n'abandi bose uko bakabaye. Habura umuntu umunyuza mu ijisho, nta mpamvu nimwe ngo agwize imbaraga abigitangaza. Bwana sibiwe. Ngo arangiza akora imirimo nk'igitangaza. Nigeze kubibabwira hano,
aba mu isi nk'igitangaza, apfa nk'igitangaza, azuka nk'igitangaza, aja mu ijuru nk'igitangaza, yicaye iburyo bwa se nk'igitangaza, azagaruka nk'igitangaza, azatujana mu ijuru nk'igitangaza. Birevuga ngo azitwa igitangaza, umujyanama Imana ikomeye, umwami w'amahoro. Haleluya! Niwe, ni Yesu, ni Yesu. Bwana sifiwe. Baba marayika ngo babonye afashe cya gitabo, ngo bararirimba, ngo bakubita amakamba hasi, ngo baravuga ngo ni ukwiriye kwenda igitabo, ngo no kumenya ibimenyetso bigifatanije, ngo kuko yacungura Imana Data indimi, amoko n'imiryango, ngo bacunguje amaraso yo mu rubavu, kandi ibyo baza babibona nta kiraba Yesu ataraza, nta yandi makuru. Haleluya! Kamabwire ingaruka z'akamenyero. Iyo wamenyereye Imana niyigusize ntuzi umenya ko yagiye. Iyo wamenyereye Imana niyigusize niyikurate. Haleluya! Uzuga umukuzi uzugira ngo iracyahaba, ukagumukaje mwivuga butumubwira ngo iracyahaba, uza wigira ibyo wigira, yararangiye. Biravuga mu gitabo cy'Abefeso ngo umwuka w'Imana azogeza he kurwanya n'abantu batumva. Yesu ni gitangaza reve. Abamarayika banze kumumenyera, abakerubi, amaserafi, ibinyabugingo, ibinyabuzima, babakuru 20 ngo habanase. Haleluya! Habanase ngo yanze kumumenyera, byaragoye ko bamenyera, ngo bazakubita amakamba, ngo bunamuka, ngo bagasanga ntibaramubona n'ibindi. Bavandi, uyu Yesu twamenyereye, uyu Yesu twamenyereye, turasambana tukankomeza. Ya. Ijuru ryananiwe kumenyera Yesu, ryananiwe kumenyera Yesu. Tura abanyarugambo tukavuga ku ndimi. Turababeshi tugatega amaboko. Babwire iyo umuntu aririmbira mu buzima bwa Satani, iyo umuntu aririmbira mu mwijima, ni ukuvuga ngo ntaba ari maramya Imana, kuko icyuzuye umuntu nicyo kiramya Imana. Kuko intego yo kuramya si indirimbo twarepese, ni ibyuzuye umutima. Haleluya! Nicyo gituma umwe yaririmbye aravuga ngo roho yangu naikuimbie Baba jinsi ulivyo mkuu, jinsi ulivyo mkuu. Ntabwo ari amakorasi, ntabwo ari ritme na melody, ntabwo ari l'art de combiner les sons d'une manière, ntabwo ari twese ngo tuje imbere umuntu nacuragura ngo adukuye mu mwuka. Ntabwo ari byo kuramya Imana. Kuramya Imana n'ubugingo. Ya. Weze sicyuhiro baba. Haleluya! Mani tutubabarira. Ngaka kaga ko kumenyera Imana, ngaka kaga ko kumenyera Imana. Kumutima data yamwiye ntangare n'abantu umusambanya Imana ngo ngo tuyora mutsumuruzi muzamuva tuzoje Siyoni njya Imana tuzinya he, Imana tuzinya he. Ese arababwira ngo mwajanye urufunguruzo ngo rwo kwinjira mu bwami. Haleluya! Ngo mwebwe mwinjira, ngo bari baje murababuza, mubaburisha ingeso zanyu n'imbuto muberera. Bibiliya iravuga ngo tugende uko bikwiriye.
ab'umwami we, ngo tumunezeza muri byose, twere imbuto zikwiriye abihanye. Twere imbuto zikwiriye abihanye. Twere imbuto zikwiriye abihanye. Twere imbuto zikwiriye abihanye. Niba amasengesho y'umunyabyaha ari ikizira n'indirimbo ze, haleluya. Zamwira abakristo biwacu, niba hari icyo upfa n'umuntu ntukazutanga amaturo. Yesu yaravuze ngo niba hari icyo upfa n'umuntu ngo ntugatange ituro, banza usubira inyuma. Haleluya. Wikira ngo ubone kuza gutura. Dutura dufite ikingurane, turabanyamujinya. Natwe ko dukunda amafaranga ngo nimutange muzohezagirwa. Nta muntu wese uri mu butware bwa kamere wonezeza Imana. Nta muntu wese uri mu tema. Mugabo mwe arambwiye ngo mwishwe we kubera ko azasambana. Ngo arambwiye ngo muyongo sambane ngo singuheza muko wowe ukijishwe, ngo ariko nkunda kaba muje n'ishuri. No kuvuga ngo nta buryo twohenda Imana ngo tuyumvishe. Nta mayeri tugira ngo ubwanyuza aha ngo ubwo bigenza gutya turahenda Imana. Twebwe tugira ubuhe bwenge bavandi? Ni we bwenge bw'Imana. Yabaye ayo mwera tarasa. Yabayeho bitaratekerezwa. Mwese sicyubahiro. Haleluya! Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Yesu Kristo. Bwana sifiwe. Ngo yafashe cya gitabo n'ijuru ngo barubarara, hasigara Imana yonyine. Ngo rirubarara, riramurana, ngo rironge, riramurana, rironge, riramurana. Bavandi, haleluya! Ni wowe, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Erega Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Haleluya! Ututundu twara masable abavuga butumwa bwo gutoratora imperuka ubundi muza mutandukanye ivuga butumwa no kuzerera. Icyakabiri, bamwe ndibaza batumirwa ko abavuga butumwa, ahubwo bazatumirwa ko abanyantege nkeye, kubera ko aba batumiye babazi w'indege nke, nibagera mu materaniro ntacyo bazongera, ntacyo bazica, kugira ngo bakira abantu ko nabo bazabatumira agakarikira umunyantege nke akaba ari watumira. Ariko ndagere mbabwire, haleluya! Ngo abayuda bashaka ibimenyetso, abagiriki ngo bagashaka ubwenge. Ariko Paulo yaravuze ngo kubakijijwe kuko Imana yabishatse, ngo Yesu ni Kristo w'Imana. Kubakijijwe Yesu ni Kristo we. Bwana sifiwe. Kubakijijwe Yesu ni Kristo w'Imana. Kubakijijwe Yesu ni Kristo. Ngo baramuramya. Bwana sifiwe sana. Baramuramya, baravuga ngo agakiza nakicaye kuri ya ntebe n'umwana w'intama w'Imana, ngo gukomera, ubutware n'ubushobozi ngo nivyiwe niteka ryose. Inama ya kabiri tuigereho. Bwana sifiwe. Ngo arangize Yesu amaze kumuramya, reve naratangaye na Yesu. Yaranyobeye y'umwana w'Imana isumba byose. Sinzomumenyera zo gumatangaza kugeza mpfuye. Yarantangaje ngo bamaze kumuramya, ijuru rimaze kurarangira, amabafle ibintu byose, ubutaka burikiriza, ibiti biranyeganyega, ngo bimaze kumuramya, ngo atera intambwe ngo yinjira mu cyumba ka bitatu, ngo aje mu cyumba cya mbere, ngo yiyambura ubumana. Haleluya! Ko murambika icyubahiro, ko murambika icyubahiro, ko muranitanda we, ngo yinjira mu cyumba cya mbere, ngo afungura itete yiyambura ubumana, ngo yambara kamera k'umugaragu w'Imana, ngo yemera kuganduka. Umuhezese icyubahiro. Yes. 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 Hallelujah. Yesu
igitaramo cyari gishushe, abamarayika baririmba indirimbo nziza z'agahozo, aza mu isi y'imivumo bamucuranga ibisumari. Uwo ni wowe yaziraga, n'umwizera arakubohoraho. Pawulo yaravuze, Bwana sifi, Pawulo yaravuze ngo si ugushidikanya ngo ubwire bw'Imana ngo burakomeye cyane, ngo Imana kwerekanwa ifite umubiri we. Ngo aja mu cyumba ngo yambura ubumana, ngo abuterera hari ise ngo amubonye, haleluya, ngo aravuga ngo nguyu mwana wanje nkunda, nguyu mwana wanje nkunda, akamwishimira we, nguyu mwana wanje we, nguyu mwana wanje nkunda. Ya ariko Yesu ayo yo aya, Bwana sifiwe. Ya Bwana sifiwe. Tema Bwana sifiwe. Ngo yambura ubumana, aratantamura, ararangiza, ngo asigara gute. Bibiliya ivuga ngo yari afite ishusho itari yo kwifuzwa, ngo abantu bose ngo bamwimaga amaso, ngo bagatekereza ko yakubiswe n'Imana, ngo agacubitwa nayo. Bwana sifiwe. Yambura ubumana, ararambika hari, ngo arangize, ngo akauchukua mwili huu wa zambi. Hakujali utukufu na heshima za Mungu, alikuja duniani ili tuokoke. Hakujali utukufu na heshima za Mungu, alikuja duniani ili sisi tuokoke. Haleluya! Timawe! Levi, ngo yambura ubumana, ngo aterera hari. Bwana sifiwe. Ngo yambara umubiri, ngo ahinduka intama, ngo ahinduka umunyamibabaro. Hari warimbye aravuga ngo umunyamibabaro ngo ni izina ritsa. Abana ni ba Joli, ba Immaculée, abana ngo ni ba Ketia, abana ngo ni baravuga amagira ke bose uko bavukana. Kennedy, Kefa, Ketia, Kerenke, Kieke. Ngira ngo nazakindu zirimo. Ariko biravuga umunyamibabaro izina ritangaza. Weza sichwa hiroba. Hallelujah! Amen. Timawe! Aya. Ariko Yesu we, warakoze Yesu mwana w'Imana. Warakoze kuza kunkiza itabi, warakoze kunkura mu mwijima w'ubuhehesi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Hashimwe Yesu, hashimwe izina rya Yesu, hashimwe Yesu umunyembaraga. Haleluya! Tima warangize ngo yinjira mu kindi cyumba, ngo yambura icyubahiro, asigara gutyo zero. Nukuvuga ngo yambuye ubumana, yambura icyubahiro, ngo yambara iki? Sinzi. Bibiliya ivuga Yesu aje gupfa, yarasenze muri Yohana 17, aravuga ngo data nakubahishije mu isi, none ngo ndasubira iwawe, ndasaba musubize cya cyubahiro ngo nahoranye. Haleluya! Kerawe unsubize cya cyubahiro data nahoranye isi itararema, unsubize cya cyubahiro. Bwana sifiwe. Ngo Yesu akimutereye se gutya kavu, ngo isi arakimutereye gutya amaze gusenga, ngo arangize, ngo ahita atumiza mu muzani cya cyanda cy'indogobe cyari kikwiye kumenyerezwa amezi 12, ariko ngo kibonye ari Yesu, ngo niwe ndogobe y'inyamaboko, ngo yahitamishijwe umugongo, ngo igeze kuri Yesu, ngo yahise umugongo, ngo Yesu arayurira, ijuru riromongana, imisozi iratwagara, ibirwa bishya hejuru, abari mu murwa baramiriza, bose bararirimba ngo Hoziyana, Hoziyana, ngo ahirguje mu izina ry'Uwiteka. Hoziyana ngwino mwana wa Dawidi, Hoziyana ngwino mwana wa Dawidi.
Haleluya! Hoziyana mwana wa Dawidi. Hoziyana mwana wa Dawidi. Amen. Haleluya! Hoziyana wa Dawidi. Ariko Yesu we. Andu masaki salari boya. Eti koso. Ngo abafarisayo babwira Yesu, ngo bwira abigishwa batuze badusanze materaniro apana kavuyo. Ngo arababwira ngo izi saha ngo nta kintu na kimwe gisigaye kwisi, ngo ababoceceka ngo naya mabuye niyi migogo ngo yo kwaturikaniza. Nukuvuga ngo byahanze nyiricubahiro yabisubiranye, nyirijambo yabisubiranye. Haleluya! Haleluya! Icyubahiro, gukomera, ubutware, ubushobozi nibyicaye kuri ya ntebe n'umwana w'intama w'Imana. Bwana asifiwe. Turangiza Yesu niho twasomye ngo ajana abigishwa batatu. Munumvire namwe ikintu cyantangaje, ngo ajana Petero na Yohana na Yakobo, ngo bazamukana mu mpinga z'umusozi. N'umusozi bazabita ngo n'umusozi wo guhindurirwaho. N'umusozi n'umusozi wo guhindurirwaho. Ngo Yesu arawuterera, iyo mugiyeyo imodoka zibasigira epfo, ibintu byose bigasigaririya. N'umusozi ni ikirenga, nukuvuga ngo muzamuka izuba rikabakubita mukazamuka. Aha ni mu bibaya by'i Galilaya, hariya ni Kaperinaumu iriya kure cyane. Aha niho Debora yatsindiye Sisera, aha ni Harimagedoni. Aha ni mu bibaya bigana Sodoma ni Gomora, aha ni mu bibaya bya Hezekiya. Hariya rura ruhande ni Yerusalemu iriya. Nukuvuga ngo n'umusozi urengeye, aho imbere yawo ni ku musozi w'i Karumeli. Yesu ngo arangize aterera wa musozi, arawuzamuka ajana abigishwa batatu. Haleluya! Haleluya! Dimawe! Ngo barangize igitangaza cyabaye, ngo bagitangira gusenga, ngo udutose turabatwara. Mwumve namwe uko byabaye. Reka mbabwire bavandi, uri mu gutekereza udutose tugutwaye muri iki gihe ari amahoro. Reka mbabwire iri jambo bavandi, niba mutazi gufunga defense yo kudaseba, nukwirinda ibyo bitotsi. Kuko muri ibyo bitotsi nimwe abantu baza basebera, nimwe abantu bandurira sida. Imana yahaye abantu amafaranga, aho gushima Imana bakajana gusambana, none barwaye sida, none n'abarwayi nibisezeke. Mwabasore mwe mwirinde hano hanza, tugakangwe n'inzobe n'imihiro mu ijosi. Mwirinde mugira ubwenge nk'inzoka, mwirinde mugira ubwenge. Biblia mu gitabo cya Hosea ngo umuntu nabura ubwenge Imana izogira gute? Izamureka. Uzirega ko wasambanye ariko sidizoguma amaraso, iguseregetane n'umugore n'abana, ubwo yabupfuka iminwa imeneke, dutangire kukuvuga udutera urugambo hano hanze. Ariko Yesu yaravuze ngo abo data yambaye. Haleluya! Moses korora yaravuze ngo hakika ngo mbele za Mungu ngo ujana wangu haujue dunia, ngo usore bwanje ntibuzisi, ngo nilipomwamini Yesu ngo hata sasa Moses ni yule ya turi mu gutangira kubwiriza abantu bagatangira koherezanya za message tubohereza hano hanze muze mutubabarira bavandi, muze mutubabarira tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Tuweze sicho bajoba. Haleluya! Haleluya! Timawe! Ando masaki salari boya. Iyo grupisha gushira, iyi tsinda rije gushira. Izarigera mu masengesho gashike ntirisenge, rikamara ryama ngo kungwa Imana yatubonye. Bakagira ngo guse kuryama ko mu cyumba nuko muhira kuratandukanye, ikimenyetso hose uzobyukana bucuku ningonera ni kimwe, niko kuryama muri hotel nta haruta handi. Biblia yavuga ngo nyamara bera baryo ngo bahora bari maso. Amen. Babwira umwami byaryo. Haleluya! Ngo nazarirengere mu ntambwe zo gusubira inyuma. Iya gatandatu iravuga ngo nuko umuntu atangira gukunda kubana n'abakunda iby'iyisi
abanywa b'inzoga n'abasambanyi nibo bajama nibo bicarana nibo batemberana abageze muri sixième de retour abasigaye gatatu ngo yicurire mu ruzi ruzomutembana niyo ntambwe ya nyuma ngo akarimbuka zize kwishuka kwe kwishuka nige umuntu azavuga ngo n'uw'Imana kandi atari uw'Imana. Kera nari mu isayo y'ibyaha ngira ngo ndi uw'Imana ndi mwiza we nyuma ngo nagize gute we nyuma nasanze ngize gute Imana yanje yarandokoye nuniyo singiza kuko yankije. Bwana sifiwe. Hashimwe Imana. Amen. Yambwiye data wa twese nguze ubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Iyo ni Imana apana makuru. Ndahimana yampamagaye yarambwiye nguze ubwiriza ubutumwa bwiza. Ngo amaraza umusaza umurutuye nguyu aranshika gutya njana nyuma y'urusengero aranshigeza arambwira ngo humure ntacyo uzaba nguze uvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu. Ya murinzi we barinzi mwe nimubwira abantu ko bugiye gucumukiza kazi barinzi mwe haleluya nimuvugiriza inzogera basinziriye bakanguke nimuvugiriza inzogera abasinziriye muri isi bakangurwe n'ibirindi yo kugaruka kwa Yesu. Nguriya aje kujana itorero oya ntibigitinze nguriya ndamubona nguriya muzi tumeze tosima nguriya araje mu gitondo message umuntu umwe yarambwiye yaza koresha louange na adoration ngo atange yamena yamasanga ama message abajamaze féminin y'abajamani jamaze français de la rue ramassable nouveau académique bwana sifiwe yamasanga za message bamwandikiye ziyimperuka na Satani ariko hano materaniro nguriya araje Bibiliya yavuga ngo ibyo byose barabikora ngo nkabihorera. Haleluya! Andu masakisa wayi ariko Mana yanje we ariko Yesu we andu uyazanga uzalari boya we tegereje umwami Yesu kwa zaza dutegereje umwami Yesu kwa zaza turamutegereje ko Yesu azaza tayi ni mpamvu tari bwana sifiwe. Intambwe ya gatatu yo gusubira inyuma kw'abantu ngo nuko batangira kwitandukanya n'abakristo bakijijwe by'ukuri akumva arabarambiwe akumva si nomero ze akumva simuduye agashaka ibi bayanke baha mu mujyi bose ngabaho icyayi kiri ngabo ko baranyeregeta ko baraturumbuka bavandi ni muri gatatu ko gusubira inyuma. Ariko Dawidi yaravuze haleluya ngo narishimye cyane ngo ubwo bagiraga gutawe ngo ubwo bambwiraga ngo tuje mu nzu y'Imana narishimye cyane bavandi. Haleluya Bwana sifiwe. Bibiliya iravuga ngo ahirwa abafite mu mitima yabo izira zigana Siyoni ku Mana. Ariko bakristo bazasiba kutubana ni gutuma umukristo asiba amateraniro icyo sigitangaza ba ni gutuma umukristo asiba amateraniro ni gutuma umugabo azasiba washika tuvuge ngo ndahumiwe nahuye n'uruva gusenya uzugira umugore usiba amateraniro cyumve ko muri isi wahuye n'ubuhanya uzugira abantu badaterana cyumve ku ishano ryaguye. Yesu ni furaha yangu amejaa pendo kweli. Yesu Bwana sifiwe. Kakubwire umunezero w'inzu n'uw'iparcelle uzuja nk'ahantu kamwe kandi apana mutima aha mu bwongo sinza akantu uza wihererana umuntu akagira ngo yanezerewe mukanya gato akamababara nkuwenda gupfa cyangwa bakayimuburanyaho naho umunezero wa Yesu tuba mu bwonko tuba no musariro tunaba kuri kanabera uraha sinzi uko azagira karirimba we. Yesu ni furaha yangu we. Yesu ni furaha yangu we. Yesu ni hantu mfite inzu kandi ntasusi mfite mbarahiriye Imana haba naho worambikira injanja rimwe nta kazu mfite ndapanze siko bimeze ndawe nsabye uyu mutima imbere y'Imana izoca imanza ndake
umutima n'umweru kuruta hariya nta rubanza rundiho nijoro ndarota amakorasi ndarota Yesu yaje kujana itora nta kindi ntajwi rimpana mu mutima. Haleluya jema oh lo Bwana sifiwe. Ngo arangize Yesu ngo ajana bigishwa ngo nibaze bihererane ngo bagishika bamatangira gusinzira. Abantu basinziriye gute? Abantu basinziriye gute? Musinziriye mutepete ngo udutotsi turabatwara muri kakanya. Haleluya. Imana ngo ikora igitangaza isi taramenya ngo yohereza Mose ngo yohereza Eliya ngo bamabaza gutya baba pedale tutaota mabawa tutaruka kama ndege wangu ngo bamabaza bagota Yesu umwana w'Imana. Haleluya. Haleluya. Ngo Yesu yicara aha, Mose yicara aha, Eliya yicara aha ngaha. Ngo batangira kuganira baramubwira ngo turaganira ibintu bitatu. Ordre du jour. Kandi nta diveri. Nubona mu nama y'ikanisa bagusabye amadiveri na amatiku kera bayinjiye. Na amatiku niyo diveri. Nukuvuga ngo nubona bagusabye diveri gumuhudumiye Imana ihagarare ku itorero ryayo. Ibo babwiye Yesu ngo namagambo atatu tuganira atongereka ikindi kintu. Ngo Yesu ahimbaza se. Duweze si cyuhiro. Turi kumwe namwe. Haleluya. Amen. Mbabwira ayo madivere ko atatu. Tuzamura ibiganza duweze si cyuhiro. Kandi umusaza Mose niwe wazuvuga. Ngo yabayeho kera imyaka n'imyaka Eliya tarabaho. Eliya nawe ngo yatunganijwe no kubaha ivyo Imana yabwiye Mose. Ngo amagambo yanje n'uyitondera Eliya ngo nzabana nawe kugeza gupfa. Kandi nayo yabwiye Mose. Eliya ngo aravuga ngo simvugo ari muzehe. Bwana sifiwe. Bati ngaho terura ijambo. Ngo aravuga ngo namagambo atatu tuganira. Ngo batangira kuganira uzwi ncyantangaje. Ngo ba Petero ngo bari badorongeye mu dututsi babagona ariko ngo n'ivya bindi bazabita ngo vyimbona mwoko. Ngo baza bumva a e i o u. Ngo bari badorongeye ariko batamba ngo bahabakurikirana ikiganiro uko cyakabaye. Byarantangaje namwe. Mundi rimwe Selemani hazavuga ngo nari nsinziriye ngo ari ku mutima wanje wari maso. Ngo nashatse umukunzi wanje ngo ndamushaka ndamubona ngo ndamufata nanga kumurekura ngo mugeza mu cyumba cya mama wanje. Haleluya. Amen. Ya we. Wari wabona ubwiza bwa Yesu. Wari wumva Yesu. Umugore witwa Rita yarantangaje ngo umunsi umwe aranezerewe mu gitaramo nta bantu bahari. Ngo aravuga ngo umwami Yesu ngo usogongeze gatoya ngo kumwibabaro wageze ku musaraba. Ngo umpishurire gatoya ngo kumwibabaro wageze ku musaraba. Ngo atibuka gati ubugake yasenga ngo kamukomeretsa mu gahanga ariko bitari cyane. Ngo gahera ukaratondohera ngo kaviramo kanseri. Ngo araruhahoboka gahanga iki kirahoboka gifatwa aha mu bwonko aribura. Ngo yagazaribwa uburibwe butaraba kwisi. Ngo akitera kicikinya ngo akabwira Yesu ngo ese mwana ngo ibi nivyo wambwiye ngo Yesu akamubwira ngo akubonye ni gatoya ngo kumibabaro nagize ku musaraba. Ako ni gatoya ngo ihangane. Ako ni gatoya kumibabaro nagize ku musaraba. Ako ni gatoya cyane ugereranije n'imibabaro nagize. Ako ni gatoya cyane. Umungu witwa Sadu umuhinde ngo amaze kwizera banyira rumena na famiye baramuteterana bagiye baramutuka baramusebya baramwandagaza ngo yumva atazagira agahinda n'umubabaro ntera kigira nyina. Ngo agambirira kwiyahura mu gitondo kare. Ngo aravuga ngo reka aja ahantu ngo asezere. Ngo aja mu cyumba wenyine aricara mu mwijima. Ngo aricara ngo ategereje ko mu gitondo aje kwitegatire zanyuraga munsi wabo ngo zigatambuka saa 11. Aravuga ngo ndahita nipyonga munsi ngo aho kure ku Yesu namenye kubera intimidation z'abapfumu kubera intimidation zaba Hindu. Amen. Aravuga ngo nimekwisha kupatana na Bwana. Paul Karpo yaravuze ngo mfite imyaka 60 ngo Yesu twagendanye nkiri umusore ngo ntarampemukira ngo nije utangira kumuhemukira none bavandi none hani yonohemukira Yesu yonohemukira Yesu. Sadu muri wa mwijima pastor ngo yaricaye ngo aratekereza Yesu ngo agejeje saa 9 ukuri kw'Imana ngo yatunguwe n'umuco w'igitangaza ngo ahanga amaso mu gisika ngo abona Yesu yambaye imyenda yera ngo abambye amaboko ngo ahagaze mu gikuta ngo aramubwira ngo Sadu umwana wanje Bwana sifiwe ngo humura ndi kumwe nawe ngo kandi warambonye ngo nanje narakubonye ngo izina ryawe
nimweze sicyubahiro. Haleluya. Sadu ngwagiye kubwiriza mu Bwongereza, umugabo umwe ngo aramwitegereza mu doktere, aravuga ngo ntiyemeraga Imana, ngo haba n'ibyo Sadu yamubwiye sibyo byamukonvense, ngo ariko yitegereje Sadu, ngo hirya amagambo ye, ngo hirya y'ubuhanga bwe n'ubutyoza, ngo yabonye ikindi kitari amagambo, ngo yabonye Yesu. Aravuga ngo nakiriye Yesu. Bavandi, abantu ntibakubona babona Imana. Abantu ntibagarurwe n'ijwi, bagarurwe na Yesu. Abantu ntibagarurwe n'ubuhanga n'ubutyoza. Nimweze sicyubahiro. Abantu babone Yesu. Abantu bumve Yesu bavandi. Mu buzima. Mu gitabo cya Yesaya kandi haravuga ngo abakobwa b'i Yerusalemu ngo amaso yabo yuzuye ubwerusi, ngo bareba n'ubwerusi, ngo nimbone zabo ko zihindukira, sinzi ni pya ni wa mugore w'izaduka ngo bari mu mayira abiri, ngo ntaregama mu nzu, uzoreba abagore bose bataba mu maso, sinzi ibyo bazababaho, sinzi ntaba mu nzu, saa mbiri aba yagiye, saa tatu aba yagiye, saa yine aba yagiye. Ni umugore w'izaduka wanditse mu migani ngo bari mu mayira abiri, abameze kakujya kwiki ngo nabonye umusore utagira umutima, ngo yamukurusha akarimi ke kareshe, ngo aramubwira ngo umugabo wanje yarazindutse, ngo ngwino twinezeze, ngo uburiri nabusashe, ngo buriho kandi na mudarasini n'ibihumura neza, ngo ngwino dusoze umunezero wacu. Ngo uwo muhungu yamukurikiye, ngo kikibasa kija kubagwa kitabizi, ngo kinyoni ija kugwa mu mutego. Haleluya. Ngo babwira Yesu, ngo turaganira amagambo atatu turangize. Irya mbere ngo baramubwiye ngo turavuga hejuru y'urupfu rwawe. Irya kabiri ngo turaganira ngo hejuru y'imirimo y'ubutambyi, uhereye kuri Aroni wa mbere ngo ukageze kuri aba bantu. Ngo irya gatatu baramubwira ngo turavuga ubuhanuzi bwose uko bwakabaye. Ngo ba Petero baza bategera bariyo mu dutotsi, ariko twatuntu twimbona mwoko sinzi bari bageze, ngo bakihinduza ariko bari mu gatotsi, ngo Yesu yari yanze ko bakanguka vuba. Ngo banze bategere neza ikiganiro ko cyakabaye. Bwana sifi. Ngo barangize Mose aterwisha. Ariko Mose we. Kwizera. Ngo niko kwatumye Mose yanga kwitwa umwana mukobwa wa Farawo. Ngo kuko yatekereje ko gutukwa muhora Kristo. Ngo bimurutira ubutunzi bwose. Mose ngo aterura ijambo. Ngo aramubwira ngo ikindi cyose yadutumye. Ngo yamaze kugutanga mu maboko y'abanyabyaha. Ngo Yesu aravuga ngo yego, sindi hano ngo nkora ibyo nshaka, ngo nzakora ibyo data yantumye, nzakora ubushake bw'yantumye. Iso yamaze kugutanga mu maboko y'abanyabyaha, uzogambanirwa, bazokwambika ubusa izuba riva. Aravuga ngo yego, ngo ntibibuko nshaka, bibuko data wo mu ijuru. Haleluya. Ngo bamubwira imibabaro n'urupfu, bamubwira na cya gikombe, zaidi yaliyofusa ile atapoachwa hata naye Mungu. Akwishara ntangari Bwana sifi. Ngo muterura amagambo baramubwira ngo barangize, nimwumva kakantu ngo Mose asubiramo kandi ngo aramubwira ngo ubwa kabiri ngo imirimo n'ubutambi byose byasuraga wowe, ngo niwe mutambi mukuru ruta bose, uraruta Melikisedeki n'abandi bose. Ngo ihene n'intama zarapfuye zasuraga wowe, imfizi n'inka z'amariza zasuraga wewe, inkota yatambaga ngiyi. Ngo bakorere mize yose uko yakabaye, baramubwira ngo endi cyubahiro ni cyawe mwana, akirishimwe ni ryawe mwami Yesu. Ngo bamuhereza imirimo y'ubutambyi yose uko yakabaye. Nicyo cyatumye Yesu avuga ngo byose birarangiye. Nta kindi gitambo gikenewe, Yesu yarabirangije ku musaraba. Nta kindi gisigaye, Yesu yarabirangije. Turangize ngo Eliya araza aramubwira ngo abahanuzi bose mwana ngo niwe bahanuraga. Yesaya ni wewe yavuze, Daniel ni wewe yavuze. Reka ngirembaze akantu gato dusenga Imana. Bavandi, ubuhanuzi dufite mubwo Eliya yakoreye remize nabwo burimo, nabwo burimo. Bibiliya avuga ngo bazabona ishano abavuga ngo Imana yavuze, Imana itavuze. Mbabwire akantu gato kaje kamayeri ino ndikarahagera, baramugushaka gushingira abahungu n'abakobwa bakamabwira ngo Imana yavuze, ngo fungura telefone ngo message igiye gutibuka.
naho bapanze undi ugiye kuyohereza umukobwa wari wananiranye akama yemera umuhungu bashika mu rugo agasanga yari ihenze cyane. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana nta makuru ifite y'amafiansaye. Amakuru ifite na ya Yesu wapfuye akazuka. Amakuru Imana ifite na ya Yesu mwana w'Imana. Yesu Kristo Bwana wangu. Ngo Imana iravuze ngo muri amahuzo ngo muri iyo myenda yawe abagore bakamarengera ku myenda uko Imana yabaremye. Imana yahe bavandi ngo Imana iravuze ngo muri myenda bagukore deliverance. Imana yahe Eliya araza ngo abwira Yesu ngo abahanuzi bose ni wewe bahanura, ni wewe wenyine, ni wewe mwana uhereye kuwa mbere ukageza kuri Malaki ni wewe bavuze Yesu mwana w'Imana. Bavandi mwibizama agenda y'ibinyoma amwe atazasohora. Abantu ngo Imana yaravuze amagenda arabitse ni mubikure muhereza aba bakora ama toilet paper bagire icyo Imana yavuze ndikiba ku ikaratasi kiba mu gukiranuka no kwera kwayo, kiba mu kwera kwayo. Aliyahidi atatenda, yarasezeraniye igende kigera izabikora idasabye abantu nta gitekerezo. Duweze cyubahiro ba. Haleluya! Tema! Bwana sifiwe sana. Mugomwe namuzi. Yabwiye umukobwa umwe ngo watinze gushaka ngo Imana yarambwiye ngo bagukore deliverance hafi saa moya ngo none ngo Imana irambwiye ngo saa moya nizijya kugera tushinyuma mu makaratusi ngo niho ngukora deliverance kandi ngo urakura mu myenda. Umukobwa aragenda ngo aje kuwagera rikanga aragaruka baza umuntu mwatiwe runaka arambwiye ngo nza nkore deliverance kandi ijoro ryabaye nambaye ubusa muza muhendwa mu buntu. Ndagira ngo mbabwire bavandi Imana sibiyo. Imana yatanze Yesu niwe muhuza w'Imana n'abantu. Shaka Yesu uzobona Yesu. Shaka Yesu. Haleluya! Haleluya! Shaka Yesu uzabona Yesu. Ukimupata yeye umefanya nini? Haleluya! Amen. Ukimupata yeye umefanya nini? Umepata vyote. Niwe bwenge bwavuye ku Mana. Iyo udafite Yesu basi sinzi ibintu bazabakora. Yes. Umwarawe ngo Imana irambwiye umuntu wese nazana urufaranga runini ruri muri portemone yiwe. Umugabo umwe yamasora $100 barasenga ngo amare yamaze umudiyakoni ararenga ngo amara atebe ni mumbe gurwanje ngiye kugenda bati wirinde imivumo itagufata kera rwarangiye. Jewe narutanze ngo musengere sinavuze ngo murujane rwarangiye. Aravuga ati jewe ndanyazwe. Jewe za materaniro ndanyazwe kabisa. Nari ndanze ngo barusengere rubaye ibyo kurujana bararurenganye. Ndagira ngo mbabwire Yesu niwe bwenge bw'Imana. Nugira Yesu azaza mu mutwe agahinduka ubwenge agahinduka ibitekerezo agahinduka kwezwa. Haleluya! Akaduhuza n'Imana. Ariko Yesu we azaduhindukira ijuru akaduhindukira ubugingo akabubuzima. Ariko Yesu we dizango zalima yawe driseko andu moya dobo izarikase. Yesu basuri igifaransa ntigihuye na Yesu, icyongereza ntigihuye na Yesu. Nimushake Yesu nibwo muzagira ubwenge bw'Imana. Timuzosana birabura muzosana Yesu, muzosana Imana, muzandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Nimugire ubwenge bwavuye ku Mana. Nimugire ubwenge bwavuye ku Mana. Mugire ubwenge bwavuye ku Mana. Ubuhanuzi bwose bwavugaga Yesu. Amen. Ibitambo byose byavugaga Yesu. Ubutumwa bwiza nta bitekerezo by'abantu nta makuru y'abantu. Ubutumwa bwiza bw'Imana ntabo hanze bubujamo ngo babujagate ngo bagire icyo bazogayamo kuko Bibiliya ivuga ngo ryaravugutiwe ngo ni rizima ngo ryaremewe hose ku isi. Nimumve hase dusenga Imana. Twizera Yesu tuzabona cya gitondo
umugabo umwe yabwiye umugore ngo naze baje ku isoko guhaha, afata amababi y'igiti ashira mu mufuka, ngo kwizera kuramubwiye ngo aya mababi ngo arahita ahinduka ifaranga. Umugore atangiye kwitora ibyo bahaha, tese bimeze gute? Umugabo ngo yareba agasanga biracyari amababi, barinda batahara amababi. Yesu Kristo ntabwo ari amababi y'ibiti. Nimushake Yesu wenyine wavuye ku Mana. Ba Kristo nimushake Yesu wavuye ku Mana. Ese niko bimeze? Ukimupata yeye umepata vyote. Ukimupata yeye umepata vyote. Ukimupata yeye. Ukimupata yeye. Ukimupata yeye. Nimushake Yesu yinjire mu mago, yinjire mu mitima, yinjire muri kora, yinjire mu buzima. Hallelujah! 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 Yes! Yinjire mu itorero. Yes! Yinjire mu ivuga butumwa Yesu. Yinjire muri kora, yinjire mu nzego zose. Afata ibyishira hejuru, abikubite hasi. Agomororera abantu Kristo umwana w'Imana. Amen. Agomororere bose. Amen. Basange Yesu umwana. Amen. Mwami Yesu, nagushimiye Mana y'imbaraga n'amahoro. Asize ubwiza yarafite, ishishije bugufi. Mwami Yesu, wasize icyubahiro ku bwacu. Uganiriza abapapa n'abamama baraha, uganiriza abahungu n'abakobwa, ubereke icyo wabakoreye Mwana, ubabwire icyo wabakoreye ku musaraba, ubabwire ikamba ry'amahoro bambikiwe, ubayishurire kumenya ubwiza wasize. Tubabarire abaguhemukiye, utweza bagucumuyeho, udutunganya bakugomeye bakakwibambira ubwa kabiri. Uganiriza abapapa n'abamama, uganiriza abahungu n'abakobwa, uganiriza umuntu wese mu izina ryawe Yesu. Abantu batihana bongeye kumubamba n'umuruho munini, umubabaza iteka, umubabaza iteka, umubabaza iteka. Mwami Yesu, Mwami Yesu, Mwami Yesu, Mwami Yesu, uganira n'itorero, uganira n'abantu b'iki gihe, uganira n'itorero ry'iki gihe, uganire n'abakuze, uganire n'abatoya Mwana, uganirize bose Mana y'Imana, uganirize bose Mwana. Mwami ndagushimiye, icyubahiro kikugarukire kuko ari we Mana. Ijambo ryawe rikoresha ibitangaza n'ibimenyetso. Amahoro y'Imana naganze mu izina rya Yesu. Amen.